رادیو گودارên hêja yên Rûdawê û temaşevanên li ser sosyal medyayê hûn careke din bi xêr hatin. Podcasta welatê me Kurdistan e mêvana min a hêja Eslîka Qadir li hemberî min rû niştiye û em ê yekser dest pê bikin ji ber ku çîrokên ku behs dike serpêhatiyên wê ew bîranîn gelekî balkêşin, gelekî xweşin, beşek ji dîroka me ne, bi taybetî jî dîroka Kurdên Sovyeta berê welatê Ermenistanê. Eslîk Xan tu bi xêr hatî careke din. Spas xêrî da binî. Ez dixwazim vê carê em zêdetir behsa xebata te ya radyoya Êrîvanê bikin. Di xeleka derbasbûyî de te got strana yekemîn ku min stira Ermenî bû, bi zimanê Ermenî bû ji bo bîranîna hunermendekî Ermenî bû. Newsa Kurdî bû. te bi Kurdî stira lê strana hunermendekî Ermenî bû. Belê. û piştre piştî wê stranê êdî rê li ber hunermendiya te vebû. Newsa ew bû destpêk. Erê ev bû destpêk. Dîtin wekî dengê min rastî xweş e û agîtê cimû carekê got wekse her nese gelek aciz bûm ku sanên serê min belku Ermenî bixwe ser stranekê bi meha heta bi salat dixebitin ser stranekê hem mesela û tu dikin ew hem derne sekirandinê ciddî hil nedan lê dîsa jî baş derket. Erê. Dûr hate strana welatê me Kurdistan e. Agîtê cimû tekst anî da min û melodî jî min ra bi devkî got. Ez ên ha li vir gotina te bibirim, bibore. Gotin wê demê kê danîn gotinê wê stranê gelek spekulasyon li ser hene. Gelek nerînên cuda li ser hene. Xwediyê wê stranê kî ye? Eşkere ye? Niha eşkere ye da. Lê wê demê min qene dipirsî jî yani min ra yek bû kê nivîsiye kê nenivîsiyem ez serê min de babû student bûm tu zanî. Erê ji te re ne girîng bû. Ne girîng bû min got muhim ku ez bistirêm ya eger kê nivîsiye min ra min nepirsîm. Lê tu rast divê jî spekülasyon û gelek nêrînên cuda cuda serçî bûn ser vê stranê. Ji ber ku min guhdarî belgefîlmekê kir hunermendê hêja Egîdê Cimo tê de diaxife dibêje gotinên wê stranê behsa navekî dike. Eylas Memê Eylas nivîsandine dibêje muzîka wê jî min bi xwe çêkiriye. Lê di pirtûka te de tu behsa hinek navên bi temamî cuda dike. Kîja ji ve herdû nerînan piştrast giriye yani? Ya min piştrast giriye belku çavkanî min ji Cemîla Casım hildaye berê radyo Rewanê û radyo Bexdayê peywendiyên wan bi hev re hebûye. Hebûne dema xwe de. Belê her çi dizî çi bi eşkere bi hev re hebûne. Kasetê muzîkê û nizam jurnal û rojname şandine Ermenistanê, radyo Ermenistanê yê me jî ceme çi wan re pêwîst ye şandine radyo Bexdayê para Kurdî û kasetên wî kasetê de ji welatê me Kurdistanê hebiye û tê de eşkere nivîsî biye yani ew wê heye. Hekayata wê heye wekî Enwer Mayî û Ferxî Bimarnî nivîsîne vana. Yek Enwer Mayî nivîsandiye? Gotin yê Enwer Mayî ye û muzîk jî yani avaz jî ew ê daniye Ferxî Bimarnî daniye. Bamerni. Belê. Îja berku ne diyar bû û stran jî gelekî deng dabû. Gelek heta hezkirinê nava miletê me de yê Ermenistanê çimkî ser şûreşê ye ser Kurdistanê ye eva dilgermîk kire nava binelîn Kurdiyên Ermenistanê xwediyê wê gelekî derketin. Xwediyê gelek derketin. Îja î de nabe wekî merîye bêjim heqî yekî bixwe eva tiştekî nemaqûle û xîncî wekî xîncî Egîtê Cimo rêza min gelek pê re heye. Bi rast wî gotiye wî curayî wekî Memê Eylas xevitiye ser gotinên wê. Gotinê wê guhertine mirod dikare bêje ne li gorî qanûn û ewên Sovyeta berê?
بله سیاستا بری یا سوویتی وکی ملت همو برانه او لیزیده کریه ملت همو برانه ملت همو زیدنه اوی لیزیده دو اورجینال اوی ده گلو چه تیگوتن کرد برانه یا ملت برانه کرد و عرب برانه کرد و عرب برانه اوی دمیجی کرد و عرب شر دکرن کردین مجی یه ارمنستان دگوتن ام بوی هلوسته پشت گریا کردین مل باشوری کردستان بکن برا بزن بنواکی ام نورن لی ام بدلی خواه با حرکت خواه با کاروباری خواه ام بکردین خوارانه بله او جمله درخستن اف جمله بیوا کرن او لو ماجد ویژن ابیجم ما نویسه یعنی برکو یکی جد گوت نا اف خبر اف گوتن لباشوری کردستان بکار ناینن چه بادینان چه سوران اوا ما نویسه یه ما دگوتن مجید سلیمان یعنی مجید سلیمان جد گوت ما نویسه اوا جی بلگه فیلم اگجی که صالحی که بردی سنویسه کی داری نشان داده و کی یعنی خودی گراوی هم ها بیجن خودی گراوی مجید سلیمان نویسه لینا وصایه از وی داری گلک عاجز دومش كافر بري بركو حقي تنا كيتش دفيجا او بكا فيلم بكا دوكومنت افدمينا ارشيفي دا مريد بوارد كان از ديجم مجرى كي جرى از عاجز بمجرى مقول تصدر صديق زاني كي نفيسيا اري او ديفيجن واكي وي نفيسيا اديجم اجنا ديفيجن واكي از اليزابيتا دوداما يا بريطانيا تي بنویسی چه دوسته؟ اگر تو ژورنالیستی تو گر کی سر هر تشتی اثبات بکی، اواش هم شرمایه داد مینن، هم او شرمایه داد مینن، هم شرمایه داد مینن. ایده چام گوت وی جورایی. بله. یعنی پشتراسکریه ایدی. وقتی پرتوکی نویسندیه، انوار مای نویسندیه و فخری بامرنیجی موسیقی دانیه. اوستران هاتبر دسته اشترا گوتن بستری. آره. او تا چوا تومار کرد اوستران تا چوال سر تا کار کرد. اوریجینالی من نبیستیه. بیشم او کو ویداری استرانه من قناه بیستی نکت یا گویی من و از بار موکی رنگ عربی نه عساتی دهیه. او نوانسن استرانه عربا کرنه. او جیبو استرانه که ولات ما کردستان دست ناده. اگه جمو ملودی دامن و من وی جورایی وک مارشکه کردی وکی هزی بستینه و استرانا نکو وسا بیشم شیرنایی بکه ناوی اره ام چون اره من از خبری فیر بوم ملودیشی اگه کرد گنگن مکره سری خواه و مدرس ام چون و تومار کرد ما تومار کرد لی تومار کرد نویش گلک عجیب در کرد من نویر بو یعنی ناوی کردستان هم بدن حتی ارمنستان داشتی من نویر ویدا میجی ونکاری بو نوصا نسر بست بو بیجن کردستان پس نی کردستانی بدن بله عینی جوری دگوتن ولاته کی وهیه اوجی یکی تیا سوویتیه اون ویداری سربستن اون ویداری تیرو ترجینه اون ویداری هر تشتی وهیه دو استرا دخونن اون تداوی دبن اون هر تشتی وهیه کی ماسی که وی وطنه اونی چه بکاربن بیشتر کی ولاته ما کردستانه غيري يعني يكي تيا سوفيتي أبا سياسة وان بو هلبات لي ما أفستران ما دزيفا توماركر بين حسيان جروبه كسترانا تومار دكاش موسكواي هات و جارك ام بتشونا استوديو اوبرا يا ارمنستاني وما ويداري هلدا سر قايد كرا ودامي ريفابري بارا موسيقى قوت عقيد عسى اوي استرانجي تيكا نوي گو اصلی گره که اوی استرانجی بستری هم او ریوبر کرد بو آره بشه کردی بشه از موزیکی بریوا دبر دیتالی افو بوناوی نه جیانی دن نمایه رحمه خودی لیبه بری کونسترانا تومار بکن تکستاوان و ترجمه ندکر ور ندگران جبوی ریوبرین رادیوی ایسری سانسور بود همو د سانسور را در بس او ندیتن ما دزیکری دو پیا میرجان ارمنین سوریه بون
دنگی آن گلک بهیز و بخوش بون براستی کوردی جی زانی بوون کردی زانبون نزانم لی رادیو داد خفتی نه پارا کردی دا ولی دن اگه آنی بون اکسترا وکی مواجرینن ئەرێ و اگه تی جمو کوست دیجم و مرا بو سجی رشید باسو هنرمنده که می دیسا نافداره ی رادیو ایروانه و مجید سلیمان اوان چار میرا ستران مواجراندنه و ما ویده می 11 ستران تومار کرن ج 10 ستران یه گالری بون ئەرێ بجم یه هنر نویسکارین ما بون کم بدنگ من کربون بجم ستران اگه دی جمو موزیکا واندانی بون هنه سه کرد دریجم ما او ستران جی ما او کر و من وقتا دریجن اگه دی یا دریجن مجید سلیمان ویداری پرسک درته اگه مجید سلیمان بخواه مواجران دیه اف ستران اگر مجید سترا نویسانده به چرا ایو بخواه نده سترا ویده نه برا بخوا دکاری بو برا تۆمار پرسک بکە پیش داته نه بەێ یعنی تی وکی افتشت برخود دردخن هر کس دنرن وکی ستران دنگ دایه تاثیر اوی گله که ناف ملت دا و خوش هاتیه تومار کرنه و هر کس تخوازه به وخوایی ستران خودیە وێ سترانێ ئەسلی خانوێ دەمێ پشتی کوێدی ستران د رادیۆیدا بەلاو بوو وە دزانی بوو مەسەلەن لە کوردستانێژی گەلک دەنگ ڤەدایە خەلک گەلێکی ژێ حەز دکەن ji بۆ بکارەبن لێ گوهدار بکەن ji ber ku tedî radyoyê baş nedikşand li gundan derdketne serê çiya derdketne deverê bilind nav bajara derdketne ser banan ji bo karibin wî dengî bipîzin ev digihîşte we ev ما اف نزانبو من خواه بخواه نزانبو pişra te bihîst پشت را ما بیس بلکه چون هاتن جیت نبود دروا وکی یک بینه بده یان بین بفن مگود وی چاخی وی دمی شستو نرا شستو چار و نیلی شستو پنجا یا درس مکتبان چهلدن نه هم هاتیه تومار کرنه نزدیکی ایده ده حساب که شستو چار شستو پنج من افت تومار کریه وی چاخی شر ملا مصطفى بارزانی دیجه عربه هی دوم دکر چون هاتن جیت نبو تلفون جی کومونیکاسیون جی زحمت بو اره لی چا هنک درنگ چند سال باشه تیمور دهاته دشاندوانا را اوانا دشاندن مرا وی جورایی ولات ما کردستان جشاندن رادیو کردی بغداد اوانا جوی داری وشاندن ایدی بلاو بو زیدتر بلاو بود ناوا خلکی ده اری بوی رنگی ما او مسئله جی صافی کر لور که گوتنی وی نویسینه و که موزیکاوی چیکریه جبر کو دوی پشت راست گیری به براستی نابه مروف کدا کسکی بخواه و ببیجه فلانی کریه یان بیوانی کریه پیوندیات رادیوی را هر او آلبوم بو کتا تومار کر 11 ستران؟ بله چقاسی دریش کر؟ ساله که 2 سالان؟ نه یعنی ما مستمن ویده یه موزیکی عگید بو عگید او دکر ما چه بکنم چه نکن لیمه ویداره به تلویزیون ارمنیا ما کنسرت دادیسم هر بوان سترانان غیری ولات ما کردستانه اری و اوجی درخست کردستان ما جی درخست دستران دیسا اینی وان او میر دیسا از وقت سولیستا وی گروپی بوم و اگید گروپا که موزیکی ستودنتن ارمنیا چیکر بوم کانون بوده دا کمن بوده دا تنبور بوده دا اگید جی بخوا زرنه و می لیدخست و دف بوده دا ام چون ما کنسرتک به تلویزیونه دا ایجا گلک باش در باز بو و چاخه کچن گنج دیرین ها فرق خود کرن سازانی و چاخه موده بو کراس نه وصاد اونجا رد بین دیره لآلیه دنم بین کراس بنداتش چی دکرن وکی هم وصاد ورمین فهم وکی کراسی بوکان ها بوکاری وصاد جلیم جیت نبو از چه بکم چی نگم از کد جل دستم خورا وک هر ما کن به تلویزیون کتابیرم وکی زادینا شکر یا رحمتی جلی گله کم بگو عود شو گله پیش دنگ خدا بر رادیو و بسوسی که روانه دشونه کنسرتا و او دیری هبو مزان و دیری جورایی هنجام
اشوم مالوان مزادي نمگود تزانی وی روزی ام گره که هرن کنسرت اگه بدم تلویزیون ارمنیا جلی من تنه یکی بده من او رمالی به دن او نکر که همه چقدر جلی وی بون بر من راخست گوهان وان جلای کی جم تچو خشته ویا جهل ده خراب به اره میک به البجارت و از گلک شابوم نگی من عرض ندگرت شابونا و جلی چوال بردکرن و دمی اصلی خان جبوی کنسرتا جلین مدرن یان ین امبیجن کردی ارمنکی جلی و چوا بون کستومین مدرن بون کستوم ما از موقع ارمنیا در کردم او جلی ارمنیا بو نگونی ارمنیا گشت خواهد کردی جورایی استودنت تاین موده بو او دلیسا فرار اره جلی کردی جیه ما یه ازدیابون اوجی دست ندادم را در راست بیجم بلکه چند هوا پیر روا گریدن چند هوا پار روا گریدن پیشمالکو ایلاکو میلاکو بر دست شدکنه دست خواه دستکو نه من از من افتشت ندخواست و من نجد کارو بو افتشت او بگره لی دعوت دادم افتشت کر مثلا دعوت خوما بجلی ازدکی کش اره لیوی داری وی کنسرتی دا ارمنیا جی گره که بدیتا و اشتانم هر نسا وی جرایی هات استندنیم مدکارو بجلی ازدکی جی خو کرا لی نبو مگو از هرم جمزادینی دیره کی وی بخواستم ده پرتوکه ده مادم تا بحثا زادین کر زادینا شکر و سوسکا سمو ده پرتوکا خویا بیرانینا ده تدبیجی رادیو جبو یوان بو بخترشی جبو هر دو جنین کردجی بو بخترشیک چوا بو بخترشی یعنی جیان وان کتا پیواجوی کدن گواش لسر وان زیده بو دهات نرخ نکرن جبر کسترانا دبیجن چما رادیویا ایریوان جبو یوان نخوشی آنی نه اون ده فکرن راست ام یکیتیا سوویتا دیده دجیان و هر تشت سربست و هر تشت نورمال بو نه حالا داره کی جان نرمندی ما بخترش نبونه تبدی جان جیان عشیشانه گلو خوش در باز بیا یا میرم خانه یا نسرین شیروانه یندن اینا گشری دستنگ بونه بیاکی و گریدایی بونه بیا هرمتی بی آلیکاری بی تشت اوانا او مری بونه یک جوان زادینا شکر سوسی کاسمو اوانا او مری نکو بی ستران بی موزیک نکارم بجین بونه قربانی جی گلک جاران بونه قربانی جیان خو بی ستران نکار بونه بینم برچاوا و هر تشت گرتن یعنی زانبون واکی وینای قبول کرنه علی جواکا کردی دا سوسیک شخواه گلک سربست بو وکجن بله و مینا که نکارم نخواستم بجم نباش لی نه وقت خدا گون او نلگوری جواکی بو ام بیجن نلگوری جواکاوی دمی بو بله و جواکی نتنه او اجی جارنا قبول ندکرم یکوش جواکی دور دکوه جواک وانا رد دکه قبول نکد وی اوانا نجمنه اف بابتا که گلکی بالکش اصلی خان است خوازم ام زیدتر هور پیدا بچن ام ویجی بهلنج بوی خلکه کدن جبرکو ام گیشتن داویا و خلکه جی ام بخوانا حسن لی دم گلکی زو در باست به سپاسیاتت کم گلکی سپاس کرم امی خلکه کدن بردوام بکن گهدارین هیجاین رادیویا روداوی و تمامی تماشوانان ام گیشتن داویا و خلکه جی هون هر شاد و بختور بن